Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, like i-video, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video kule channel, wena-ke bese-ke uthola i-notification, then-ke bese uyangena kwi-video uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni intokazi-ke enhle u-Asenathi wakamve isibongo le e-Eastern Cape eMonti eGqeberha indawo. Usisi-ke wavela-ke indaba zokuthi-ke udukile ezivuka nazo-ke namhlanje-ke indaba-ke ezimbi nezibuhlungu ngale ndlela le kuthiwa-ke usisi utholakalile kodwa-ke esebulewe. Kuthiwa-ke uqalwe ngokudlwengulwa, wase-ke ebulawa kabuhlungu ngokugenxwa ngocelemba waze washona-ke. Indaba-ke ezibuleze sithi kuye u-Asenathi futhi-ke sithi dudu emndenini-ke wakhe. Bafethu, make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel bangasubscribile, ungaphinde futhi ucommente kwi-comment section ungitshele nje ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba la kwi-Trend TV. Sohle sikhona-ke sikulethela indaba eyitrendayo usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo, siphinde sihlangabezane kwi-comment section.